turi kwishimire y'umuryango atarashira wabyumvise nani yaje atavuga nawe ubwize atavuga uko nyine Shavuga vuga. wewe ni biki navuga miss Baba. umeze kunavuga ubatashe na nana yatashe avuga nkuko nyene handi wone ko wacu utanga sinzi Baba. umupirida ninze yes tabara Baba. banze rero simusikire none ben banze rero gutera induru miss Baba. tumemusigishe none nana byamufashe gya nani karo ari Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakometri Singesubirengana Solution woman, mama watoto, mama lao, best woman na menshi. Tukaba turi muri Solution family, tukaba turi kumwe na Nina Skenana Mataje Johannes Fazila Kina Fish mwumvise mubashe tutunge ngaha izina ryawe pana kunywa ibizina Vanilla Vine. wumvise Vanilla Vine. Lavina. Fanny. ubu nawe ari mu bafana banje nicyo gituma aguma yitira izina rya nyuma yitwa Alace Debora Ayingamiyemu Eko. Uwimana. ya turabona mu gice cyane rero ubu ni mu ijoro ni saa 3 zibura iminota mikeya ego twari twifuje guteramana namwe twari tubakumbuye cyane je kubwanjye nari ndabakumbuye nayo maze iminsi ntariko ndabavugisha ku mpamvu zimwe na zimwe n'izindi ariko kandi Joshua nisingo afise inkuru atagutera nanaske ariko gudutera inkuru bene nana dutera mu seria Nambari hoki kizi iri abibuka ya nkuru nana yaduteye mu ntuze bayitubariye inkoko yagize inkoko yagize Kani nimbwa atweshe abibuka ijya nkuru nana yaduteye wa munsi bayishire info batwandike muri commentaire ariko kandi nimwe bagire kugira subscribe kuri channel yacu ya Solution Couple Vanilla Fish ya no kuri Vanilla Official no kuri no haske ntare ntahandi mugire subscribe ahantu hose kugira ngo dushikikire nk'umuryango wanyu yakayitwe n'abashimira cyane ku muntu mukunda ku muntu mutwitaho ya hama Messi nawe yagiye kwimosha ariko ndazi ko ari mukuzi nicyo gituma twakije kamera anako kuntu yamangira amaprank natwe tubaza kukamugira ntitubibabwira ibyo tugira oya ntitubibabwira ariko tubaza muraza kubibona tubimugiriye mugarari iyi ntuze nkwiye abantu ndashira kugira ngo nze kubibona twishira ino kamera hariya ntayibona inyuma y'isheri yarahamenyereye oya duza twose tuza nakajya kahari twese tutugije ntaza ko byiba tuza najya nana sawa okay badutera inkuru rero kera ababyeyi bateranye n'abana bahora bavuga imigani aracyagomba ducira umugani cyangwa turirimbire cyangwa tugire ikindi kintu twagiye atangura arashya amanisi amatohera kuba mukuru je natangwe kuvuga ari je ndabasomba cyasira arashya amanisi hamanana arahegeze acadanze isayete acadanze ushaka kuraririmba ushaka ukadutera inkuru ushaka ukagira ugatamba okay tupe show
hari ukuntu rero asigaye yigira inkumi yigira n'amasoni ukuntu ejo misiyani avuga ngo ibyo bintu nzobikata ngomba byeri mu kumwifana yakagira uko yeko agira gute hemwe twarumye tubwire rero cyangwa tukatibike tubwire rero dutera inkuru cyangwa cy'umugani cyangwa uririmbe cyangwa utambe cyangwa utambe harabaye cyangwa utubwire ibisokozo ibisokozo nje nabizi By'igiswahili. aho twari Kiswahili tu tunakijua niruze bavuga niruze soma aho hepfo haciye ingoma itavuga murasinda ni wewe oya hora hanze sokwe ndaze hejuru ndanonga akamara amasenge umuhi nisamuhu akamara amasenge umuhi gose ico kimara amasenge sawa nace sokwe niruze so na nyoko bapfuye iki mungu mu rubibi sokwe niruze umuzinzi mukije umenga ndagiti umwana kibagiye mwana nagihagiye niyo uri kutuba tutubitaje nisi nawe cyane gutama ntakindi okay tama notamba tani ndi kiravuga nayimbugirira ndayikuvugirize hacajamo copyright urayirira mu natambe topesho kanda kwegereza imbere topesha yarutse cyane azi kuririmba ariko ni yahe none n'amapiyano kirakomeye gira rero arakuririmbira nariba arabizi gira rero ahubwo jana ndi n'isokotsa rero wapi sino nibi by'igiswahili ariko si hatu Kiswahili ico nacubuza shaka mandi hekenya hatujui migani ya Kiswahili si migani ni ibisokotsa nibisokozo vya mie si Kiswahili mie si hatujui kisokozo cha kisokozo cha Kiswahili nasema simzi mie sijui vitendawili si hatujui vitendawili bavuga kitendawili vitendawili kitendawili vitendawili ni nka kujya uvuga sokwe kitendawili amaniroze nayo nitega kitendawili nana kitendawili kitendawili nuku wewe waratiyoni kitu kitendawili katika yalienda maini none tamba yabe none kuririmba bahatire mugire mu hagati gira cyana ingo aha gira yara tugira kakanje chapati ini ya yake mwenye gira rero jina ni tuni basi mugire hana ya hapana aichalimie mwe wewe shana nabii none kiravuga none nanze kuririmba ariko namba basi nta kuntu baririmba nagasongoza vuga none arabambagereza noneho uri kurayibwira ngo pipo mwabonye uko ni siku byo kuririmba atabyatsi yasiza rero apana yasizwe gira rero basi gira yayindi ntuzeya gira yayindi ubu mfashe neza ndakunze ndakunze cyakorera nk'umuririmbire agigitambura agigitambura kaho tubundi ndakunze amaja n'amazi ndakunze rero twatanguye twatanguye nawe twagiye ubu mfashe neza ndakunze amaja n'amazi ndakunze ndi umwana w'umwami ndakunze
ndakunze umugore uri kutamba nabi kandi noneho uri kutambira bariya ari Kanambe yayi. iyi Na nzi kuririmba ariko hampe gutamba tamba rero Emunwe. oya ntibagutwenga bipane mu mutwenge Nivyagize nini? Nahejeje. Konaka ndagatikito ndabakiri. Intambira neza. Turata nawe ugomba utugirire ugomba utugirire oya avuga poeme citation tugira ama recitation. nanarinda nani waramuye iminyotsi ataragira kuja ngo apaniyo capati aragizura ko biriko birafata ahantu mutamukorere nana wapi tamba neza rero Ndakuvugiriza ingoma basi utamba. murabona rero hano hari impano nyinshi mugabo rero abanyeneza bafite ubwoba ntibashobora kuzigaragaza Ndashobora kuyigaragaza. none ko utabigaragaza Ese gutamba sinayerera. none ko watanze nabi nana urana ko nawe utadutambi kandi mwingira ngo murazi gutamba Ndayizi gutamba. iyo ufite impano ntushoboye kuyigaragaza uba uri 0 karindwi Mfise hano zitandukanye. Zikizi. zikinyezi dutera inkuru Kumbe wajanya ahantu baciye babyibaza ko wajanya ahantu kumbe bari bazi baca barayika barayiriye bataraza cavuga yango Jameni iyo nkuru iratwishe neza mu kirundi nta nkuru azina nana akade yakunaniye Kitendawiri. okay murabibona rero aracyatubwiye kandi reka kuryama ko nawe uri kubunebwe tubwire nawe Iki. icyo ushaka dutera inkuru yo kw'ishuri No kw'ishuri. abana b'iwacu bagapapurana baragari bagapapurana bagupapuriye ubizi so abana muhira ya mukumi yavuze ati ndingiye ku ishuri adakuyagura ugiye kuyamura yose barepapuro okay nkuko mubibona turacyari ko turamurindira kubera yantelefone mu mwanya namubajije cyane cyane arambarira yuko bagomba bamuhetse nicyo gituma ubona burya hati ko turamurindira kugira tumugire pranke tumugire mugashaka ikibazo cyawe ntarira ikibazo cyawe ntarira iyo yacarira no bobona uko twatsinze Tumusukura. Abagamaza n'umugabo atembaza mu mbaja mu nda mugana nawe si byiza ibintu byo kwama ariko arantsinda imisi tuza kuko amazi atagize birthday ya nuko rero ukorera iki abo tukenekene. tumurindire Kabasi Yantuze yitwa Karugenge. Karugenge. Ndabaze ikibazo. Question réponse mwumvise ko zatanguye Arabona uyishura. nabwo tubaze twese Asarakita. sawa Umwana wanje afise amaso 3. cyane Jaja. Wazane. Ngogururire papa. aciye aza kandi tutari bwawe
Mwana wanjye afite amasaha 3. Uratekereje uzabwira kwanjye mugiho kandi uze kuba wicaye ngaha harakenye kwicara Mwana wanjye afite amasaha 3. ni tina guys mana dutabare mana dufashe mitina Yesu mana mukize kuko ari ushoboye Yesu turagusabye mana ndagusengera n'isi mitina Yesu oh data mana tugirire ikigongwe mana ndakwinginze umukize mitina Yesu Mizina Yesu faya tureka ikintu cyose kikabako mizina Yesu uri manishoboye reba mizina Yesu Mitina Yesu Wewe ni wiki navuga Miss umeze kunavuga ubatashe na nana yatashe avuga nkuko nyene handi wone ko waciye utanga sinzi baba Numviriza benze Yesu tutabara baba Banzire weke Simusikire none ben Banzire gutera induru Miss baba Bebe musikire none Nana byamufashe gya Nabi karo banzire Byamufashe gya Turi kwishimire y'umuryango atarashye. wavyumvise Nana yaje tavuga Namubwize atavuga uko nyene. Shavuga gute? Aciye avuga uko nyene. Gute? Uko nyene karavuga. baba Shendo kukumana shenda mukundu bigitsana ibade no kukumana ngana nkuko baba Miss baba shendo urona Newe kari wabimba rero kandi nzi ngo biraza guhe ega yagiye kuryama kandi najeje urumva ntari wagi hajya nyine Uri mufashe yagisana karigisha yigisha kuva saa 3 ndumva byamufasha bakiri ku ishuri Nisi baba Shiro mbona kubwira oye Wice dufa ibintu byose ubitwarira hejuru baba niho ucugira ngo tebe era barano niho byo byo yadufisa Banzire wice rumve hejuru Abana baruzi urazi ko abana ari babo usanga bamuruzi ni musengere beno Banzu uri kumurindura Eka mvuga n'umwana n'ukibaza afise Tekana nibiki Wore ni wawe kurasenga iwe ko wasinze ubona habaye Nje ntuvuga byo ni hose kukara ko ukumviko Nisi baba Sira baba Nana ntabintu wariye ku ishuri Ntabintu wariye ku ishuri Nanavuga ishuri naneho ko atamuntu yabaye nk'ibintu murajya cyangwa yagize Tujya ku ishuri. mwari Nkateta. mutashe nawe none mugiye ku ishuri ntiyari karavuga Shera ubwicara ugume hamwe muvuye ku ishuri nawe mugiye ku ishuri ntiyari karavuga Mba. muvuye ku ishuri nta muntu umwe baramubwiye Aho bitetse avuga uko nyene. muvuye ku ishuri nta na kimwe mwari muriye nta n'umuntu yaraba aramukije nta muntu yaraba aramukije None byo byose ko gutegeza ubibwira none pe erega bibi nanjye niho nkibibona nibyo ko Mama yasutse mujanye kwa mama. kwa mwisi saha
Telefone basivera. Mvanisi. Baba. Rero ukuntu kiguma kivugana n'amanyama. Baba. Shimwe byakunaniye gusenga none. Wewe ko ntore kurasenga. No senga. Mvanisi. Yaza kugera sivyo? Baba. Bihera ryari. Yakumutera Kumutera ubwoba gute be kandi umva byatanguye bakiva no kwishura. umwanikiyeho ntabarizo wamanikiye nisho. Sindabizi, ndabiragira. Umva bavuye gushure avuga uko nyene araryama abirutse. Na evisi ujya mu petit frère yageze kumutera. Ni abari abari biki. Kuzengone umveza ndabweshe ntuse. Papa musengere papa basigerageza. Mama vyanse nawe ntivyaba. Amasengesho ngiri nimwe ko yumviwe. Ni bene narumva none nawe sineho kwanse gusenga. Cyangwa nashaka ko byose tuge mu telefone mabiri mu. Genza rufunguzo bw'imodoka mu cyumbana. Umujane. Nyaruka uyu ndabwira we nyaruka. Nebe wo mujana kwa muganga ivyo nyuma nari byo kwa muganga. Nenda mutwara pastor amusengere. We uri ngaho umwana ashobora ikibazo ukabo usaba urukuradana iby'uborofa nk'ibi. Ni wowe ntakari bikomeye. By'uborofa kaje yone ko ndasenga mu nanjye ndasinze hama nawe. Nisi umumeze gute. Baba. Nako mavuga baba ngaho. Ubaje ko ari prank era bahara mikro bona. Hari kamera no wala gutishira ari yubona. Nana. Tari urufunguzo nyaruka. Baba. Nyamu betu tuvuga ngo byagenze gute. Abantu batwajije. Ikibazo cyore habaye ingorane nta no kuvuga wihoreye. Aho kuvugana n'umuntu kugira. Tana rugero urufunguzo cyara tuje kwa pastor. We icyo dupfa ni ico. Ibi byose byabaye uguma wicaye nkagira ikintu nakimubwiye. Kuko ndasenga kugira ndindire nawe uze hamwe. None ko wasenze havuye mwe. Nkuko kutosenga. Kana mutore pastor amusengere. None nze. Baza bukira mwana wanjye sivyo? Baba. Urakiga. Nana shuje. Ubu mwaguye umuteri yasho. Ambari birato tugende. Umwe yari ndaho. Twumve. Ambari birato shire tugende. Kenda biri hanze. None nisi mumva gute. Baba. Kurasa. Sema dada. Hello. Kurasa. Ese ko gibe njuro. It's the blanco. Naona wamubingira nawe keje. Ese kuda njuro kwa ni nzira. Nana wao kunuda na wao kija kubesha mbele. Hello people. Urumva nitubara mutwe gusenga. Mwamoyo mugabo cyaba ikibazo ntasenga. Mwamubonye. Nakubwiye kumanza kunaniye gusenga basi. Nisora kugirisha mwana. Uzogira uburofa bwose ntidusubiye kugira kumbere. Wakorumbesha. Kwitwa mushamo bana mu by'uburofa. Mbona bimwe ni warabibona ukuntu uba wambesha. Kamera bashite. Nyuma y'isheda hariya. Anderito. Komesha. Gusa nabishaka. Wabishakiye. Wabishakiye mbwa ntiwari kudutora. Nabibonye yuko.
Angalia huku niyo ili. Ngaho nawe. Kwanza ngahari wa. Pipo kamufashe nawe nta kibazo na Bani sinakwiye. Bari mu gorofu gi? Uranzi? umuremu tuterana na nini yo ndababise yo ko bagiti urofa nise ubu ni nyana ndo igutera yo dushaka tukubwire hamo uzucuraba Nana usigobeshana nango yavuye kushira tavuga. Na wewe. ageze imbere y'umuryango Nana. Ntasoni Imana y'Israeli gajewe kwiga hano navyemere ni kuri Nana yavuze Imana. nta no kujugumira nje numva nzi ko baza kubyica hora pipo murakoze rero mwakoze kubana natwe wowe niwo washitse tugeze muri question réponse yari agomba agire bemuga muturateye dashe ariko wewe sipre ndanashana akiri umugabo bikure mutwe tuzabasezeye sezera abantu bye bisous